Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ñuka yayaka imapi mana pandarikmi. Jesusmi ñukanchik imapi mana pandarik yayapi krichun yasachirka. Imashinami Padre Nuestro nishkapi kallarishpa parlan. Hucha illakpish alli nishkapish yayami. Ñukanchik Dios chinallatak wiñaypak yayami. Paypak shutimi rikuchin, paypak pikayta, imashina kayta, riksirita chinallatak hucha illak kashkata. Chashnami riksinchik, chinallatak adoranchik, kumurishpa kayta nishpa. Hawapachapi kaq ñukanchik yaya, kantaka hucha illak kashkamanta, tukuykuna allinichun. Hawapachapipish, kay ashpapipish mandak yayami. Hawapachapika, tukuytami paypak makipi charikun. Shinallatak angelkunata, arcángelkunata, querubines kunatapish, serafines kunatapish mandan. Shinapish chay poderta charikkunaka, huyaypi, hucha illakpi, shinallatak mana hatun tukushpami, tukuypi yayataka kazunkuna. Kutin chay shinallatakmi, kay ashpapika yayataka kazunata munanakanchik. Kaypi ñukanchik allay shinallatak allichirina, kawsankapakpish, Cristuwan mandankapakpish, chaymantami ninchik, kan mandana punlla shamuchun. Hawapachapi shinallatak, kay pachapipish kan munashka rurarichun. Ñukanchik ministishkata kugyayami. Jesusmi San Mateo 7:11 pika yachachirka. Kankuna mana alli kashpapish, kankunapak wawakunamanka, imatapish allikunatami kungichik. Hawapachapi kaq kankunapak yayakarin, payta mañaqkunamanka, ashtawan yalli allikuntamari kunga. Paymi ari nin, tukuypak shinallatak, imapi ministishkakunapakka kunata, shinapish ñukanchik kawsaypakka, allipish paypak munayta ruranapakmi, punllanta karak shinallatak, kunanpish mikunata karaway. Perdonakpish, kunakpish yayami. Hebreos 12:5-6 nin, kankunataka Dioska, paypak wawakunata shinatak kashna kunashkataka, ñamari kungarishkangichik. Ñuka wawalla, mantak Dios imamanta sinchita harkakpika, ama mana uyashanichu. Pay rimakpipish, ama ñamana katishanichu. Mantak Dioska, pay huyashkakunatami, imata harkana kakpika, llakichin. Paypak wawakuna kachun, tukuy pay chaskishkakunatami asutin nishkami. Ñukanchik huchakunata willakpika, yayaka llakikpish, kashkata rurakpish kashkamantaka, kunanpish, perdonanpishmi, mushuk oportunidadkunata kungapak, shinallatak ashtawan alli gentikuna kanamun chayashpa kushikuchun. Chasna kakpipish, shuktakunata ñukanchik perdonashka shinami perdonan. Chasnami payshina kay tukushun. Ñukanchikta llakichikuqkunata ñukanchik perdonashka shinallatak, ñukanchik huchakunatapish perdonapay. Mana allimantapish, millaymantapish ñukanchikta wakichik yayami. Tayta Dioska, tukuy mana alli tentacionmantami wakichin, paypak shimita, kunashkata shinallatak, mantashkakunata ñukanchik kasuqpi. Imashinami Jesuska Satanasta misharka, millaymanta wakichinmi, krishpapish, mañashpapish Cristuwan tandalla kashkamanta. Ima mana alli munaykuna shamukpipish, ama urmachun sakiwangichu, millaypak makimantapish wakichiwangi. Wiñaypak sumakyachishka yayami. Ñukanchik yayaka Diosmi, payllami, alli nishka kaypakpish, wiñaypakpish kaqmi, kutin tukuy horasmi, paypak wawakuna kanchik. Kanka, wiñayta hatunmandak, tukuyta ruraytuku, alli sumaqmi kangi, chashna kachun. Dios tamañay, hawapachapi kaq ñukanchik yaya, kantaka hucha illak kashkamanta tukuykuna allinichun, kan mandana punlla shamuchun, hawapachapi shinallatak, kay pachapipish, kan munashka rurarichun, punllanta karak shinallatak, kunanpish mikunata karaway. Ñukanchikta llakichikkunata ñukanchik perdonashka shinallatak, ñukanchik huchakunatapish perdonapay. Ima mana alli munaykuna shamukpipish, ama urmachun sakiwangichu, millaypak makimanta wakichiwangi. Kanka, wiñayta hatunmantak, tukuyta ruraytuku, alli sumaqmi kangi, chashna kachun. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.